Happy so. Mudai iba linggo anda iba tetek lingsiang iba losai sela namas nong berim kiri riu rambat bersebut subhanallah bersebut bahagian because lots of proposal I have received from Darbar Shangla Satun. There's so many projects of roads that we are going to propose from my end. So hopefully we'll get sanctioned and you have to come again. I could play ya iba pau ya kerja sukmen kabukarau bahasa jisim bat man kapor yo peniran kat bat pi kum kasnong hak babon kikam kiba pipidam ya kedua nakapor iju terlang bat pi Darbar Shangla iju terlang bat pi kedong saksnong bat kumbang jong hiba kalau satu niri kasop kasnong jong nado menswa bah do isi kipor kiba menta dia kedek ski pada kiba ya kedua kumni kedek ski kiba kham kerpang baga kermau hakasin kiba yo bani kedua hani pusang jong pi dekat bani balur sai celai belong Darbar Shangla barim putarkan nakapor beya keren sepang kakam development apa kasong jong pi polo sotun di lekran sepang ya bede bat kasliti kasrok kasakit apa Shangla sotun tiga kermau ngatrai keren kermau ru bahag tu kejeng kedua ngalong ba ailat pagin pedep swa ya ki skim ke barim nani ki srok ki barim pitip gamba ma pi rong Shangla baro kidan artli ki srok hangni ki balas ki beli ki skim ke barim kita ki srok bali spom jasai bat ki srok sport dong ma mulu kini ki srok hadian bangang la job ki konduktor budi menteri berpendep ke tu srok kim sim menteri shu bat ki shui la kumdu dia bagi konduktor ki kumdu kim sim pendep kecingnya kada ye kedok nong ki boy kedua je nomor ba ke srok kamdep nakliang juga office iba karmodai iba litia pasupor ngila jupit kamar ka pori konduktor ki oksuba pendep lo ye srok nomor ba kata ye kedok nong ni sosi ngam tiap merubah beki kim teriak sebar pendek dia bagi pendek bagi ngelasim ila kecil clear liang jonga ban lumbar ki ofso zingi iba kharmrai brong pen kiri kam te kam long matsule kumni marba ki nong ki kam ya sorok bakta ba yaki kedang jing so jimor lang ngila ya penbet ban ada di kantor ki ba thamai bar fisu tu ke skim ke barim ke dor ke SOR barim berjentrei bamata klapiar bak lebak. Tu supaya kuplay ke trotoar pleng ke jing donong bagi trei. La kesam dia jikar pat jonga. Bat la pendap irtai ke srok matai pop jasai baru ia ketie kedang mamulu. Bang iskem ketika srok long jingrap nam ta ke jongki. Dia ba kiri srok kiladap bro artli nalala pada ru ban penyo yang ni ki artli ki srok. Ki bala yo sanction ha ke dor ba ar crore san pholang. Kawai gede kat sesrok kemelai citi siang jong iko mira nanti ada pun main road barbar pada gede bat penbahai ke sesrok kinala juga gede kedong blok 2546 dikini ki artli ki belayo sanction ki ban setreno belum mentah ki kue kemba art crore san pulang tegai scam jadi kejing persang jonga namta kabin kabiang jonga snong kalong kejumantoin belajo pi barang snong mapinyo pinyeng nanti babha baru mapinyo panya dengan kejengkit kejengba bapi udon kam kan pensuksi bode na to pi kum kinong song snom jige skam ba belum mane na tem jong ba jige marak ba ka tendar bale ko odar le banai ba instang no mentak harin la sham de yo kumba jong na kapor man kisno bangale ba man ki manongren ki ba ga pli ngasi ong ba ga kwa ba ki yang te ki manongren pli manongren manta tre realize nem tre den sauce nem kali manta kapor kum de shu balong ta dia tak dia
man ki baga play manta takamba lai sauce ngi la trei yak chen trei but hani polston ru kalong komta namala ngala male komta kamot indu yajing sesnya ng nok sokshnom indu sesnya ng jong do barsnom tikomta hak tayo banwan boro ki doktor ki sa trei no ay kam baragyan jong office ki sa ay kalain nam ta jong ki bagi jing kapat juga kalong ba kumalo mane ngini trei ran karan kat don ngan trei kat yang jong do barsnom yang jing barang sesnom yang jong office baru bar ki doktor darang trei ran karan kat ngela bar pedem hakapor kepala bu kita kalau bicara pada juga ban ini terlihat karena nam dengan kam marba kedai nam tak kabir kabiang jong pe barak snon jong satu hi bro kowe di kedai hi kalau ke bang kalau persam balik lihat jonga di kumbang itu rangkat pir sport itu rangkat ini terlihat karena banga gue beli tapi terlihat karena banga beli si bon ba akan peroi karwan pak song jong pi si bon ba jika songgan sione baka darbar snon kita kita snon kibarim bar kibam daru hijau train karkan banga. Kini kalau kata kasih bawah, berkalong ru kejuman toy namta ipai bar masuk dalam lah satu di pro. Kowe. Jadi namta kita perlu posong satu ngasko bagi tu ni baru banai ka ia ka report ka pokasnong ba kadon ke skim. Nado banga job banga tang ML skim ke bala sanction dia kalau ba repusan lag 6% poten ka. Nado arja ka pra kendai hado kat namta mane repusan lag 6% pola sanction namta ML skim tang apok song lah sutun. Kabumun kejisna yaki surok yaki nala kejisna yaki school playground ke sitting gallery namta ketika jika thang beri hote po juga sengkasi di solar still light bat ka jisna ru yaki atrium kejisna ru namta ka dukan jom tegi nohrem kelpoi gumba repusan lag 6% poten ka kabli ka skim Emily ke juga kepala ai namta jopi ke stong la sutun hi pro away di situ hi ke meliam kususi kedai ke bahe mla beracan sibun dengan sko pada pi pada ni kalau ke bun pha di baga ngati sa skim jopi di piru ke ngi ti sa changa mo tenang ta paderu ngasukwa itu ping ni ba kedik industrium ke ba lamut banora ani mentang yang setang ya kesaksian bagi dia. Kapoi ba sipo protam. Bagisna ya kene ke industrium ade posong laus tun. Tiga skam tang isi banwan video ya kesaksian bagi dia berkon ya ketanda nama kam kan senang no. Tiga persang manora ki berkoi ke industrium gelenti ke sengkir ke dijisna berkoi kire ke dijisna development ki badai pateng la paket. Kamne ki development bai manta dono ala sai. Kire ki gam ki baglap ka kolong pateng la paket pinyo nama pikir song jong song las tuan hi bro kowe. Dia kerja kerja juga togi ni terlang nam tak bega biang nam tak karoi kapar jong song las tuan hi bro kowe. Di suai ba ngangan song dengan tiap lasai sekian. Aku play bandando SDO badan rekat ane kapor. Baga jika play ke ba kerpang sepana yang i rama asnong iba